Добро вечер, добро вечер! Thank you, фала. Сабота, 20 часот и време е за вечер со мене на 1 ТВ. Така е. А не, нема вечерва да ве тормозам со политика. Тоа е доволно ни го прават на вестите, на сите канали го има тоа. Од политика толку. Ама, значи, ги обожавам луѓето кои во ниедно време и под никакви услови не ги напушта смислата за хумор. А вторите ќе се препознаат. И верувам дека ќе им биде драго што вечерва ќе ги крадеме нивните Facebook статуси, зашто тие ни ја покажуваат добрата страна на социјалните мрежи. А и овие од Facebook ќе има што да шпионираат. Па да почнеме. Добро е што не тепаме на Евросонг. Зашто? Да се одржува Евровизија кај нас, 3 месеци ќе се бројат гласовите, па приговори, па жалби и така едно 6 месеци и на крај ДИК ќе одлучи за нашиот менталитет. Македонец на Титаник. Абе, бродов тоне? Ај, уживај да не е на татко ти. За чудните работи во новото време. Седнале на кафе и место телефоните се гледаат во очи. Буг да чува за останат. И уште едно. По бонтон, мобилниот на која страна од тањерот се става? Кога имате близок во тугина. Мамо, тетка ми од Германија рече ке вртела на Скајп. Бргу, Кирку, облечи нешто старо. И ние се имаме шкотлангјани. Вака, оние. На влав му гледаат на кафе. Имаш пат, ке одиш некаде. Има патарини. Кога татко подучува син. Тато, зошто невестата е секогаш во бело? Епа, бела техника, сине. Пере, готви, мие, пегла и така тamo. Кога мајка објаснува, мајка која објаснува. Мамо, што правиш тркотот како ќе го донесе бебето? Гледа фудбал, иде по кафани и пие пиво, сине. И уште едно за мајката. Мамо, ќе спијам кај Бистра вечер. Ако, Керко, и јас спиев кај Сонја, па еве си ти. За семеен мир. За успешен барак се потребни разбирање, искреност и 2 лаптопа дома. За неделите 6 дена работи, седниот пери, пеглај, чисти, цркни. Значи 6 дена работи, седмиот пери, пеглај, чисти, цркни. Морав 2 пати да го кажам. Загрижена мајка. Сине, кај си? Шмрка, мамо. Па, да, ке шмркаш кога излезе со мокра коса. Наш стандард. Завчера леќа, вчера граф, денес боранија. Дајте тоа број да пријавам семено насилство. После 25 години брак, да даде Господ да имаш само 2 заба. Еден да ми отвараш пиво, а другиот стално да те боли. За среќата, има за среќата. Купувам тикет од лотарија и продавачката ми вика: ти да имаше среќа, мене ќе ме оженеш. Состанок на ќоро. Како да те познам? Епа ќе носам фармерки, висока сум 165 сантими, тежам 54 кила. Добро, јас ќе бидам во светла јакна и ќе носам вага и метро. Против настинки. Ако ви дојде сметка за струја, не отварајте, вирус е. Диета на неделата. Маслиновото масло помага за слабење само ако ги намачкате плочките пред фрижидерот. За хуманоста.
барам да вдомам 100.000 евра. За модата. Порано со женски гаки можеше кола да измиеш, денеска немаш ни на очари да избришеш. Да. Пријател на пријател во Македонија. Да ти дадам совет. Ајде, ти си знаеш. Нормален семеен разговор пред продавница. Тато, сакам айфон. Ај пред мене. За љубовта. Миличок, што? Те сакам. Ма иди бре, ја мислев пак цркнал бойлерот. За татковината. Каков е мажот и на пијанството, на шо го тера? На секс, комар, песна, плачање? Многу ја сака Македонија. За верата. Оче грешев. Досадна си веќе жено. За да не бидам и јас веќе досадна, уште една поучна и одиме со музика. Сите си имаме по некој кој ни мајката. Ви ја најавувам мојата вечерашна гостинка, која чепнете, ви ја мајката. Сега ќе видите која. Почитувани драги мои, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Вечер со мене на Еден ТВ и на моје огромно задоволство, нема да верувате, вечерва со мене во студиото е моментално, ако не и веќе 25 години, најголемата звезда на овие простори, Јелена Карлеуша, the one and only. The one and only. Hvala lepo na divnoj najavi. Jedan veliki pozdrav svim tvojim i našim gledaocima i jako mi je drago što sam Многу ти večeras. благодарам што воопшто најде време, затоа што знам дека си во фрка константна. U haosu, tako je. Да, Vo дека haosu, vo frka, Во vo хаос, stres. во фрка, во стрес, константно живееш во авион, во твој приватен, со приватниот авион дојде? Pa imamo i ove komercijalne i ove privatne letove, ali bitno je da sam non stop u koferu i u avionu i da više ne znam na kom sam kontinentu, gde idem i šta da radim. Kada se budim, koja je vremenska zona i kada sam poslednji put spavala. Ali velika čast i zadovoljstvo što sam posle jako dugog vremena opet u Makedoniji, u Skoplju. Во Македонија. Да, и прв пат си на некој медиум после долго време, затоа што одбиваш, не многу сакаш да зборуваш за телевизор. Nije da televizor, pa nije da odbijam, ali prosto nemam priliku da često budem u Makedoniji i dosta sam zatvorena kad je reč o vašim medijima, ali naravno ti si pod jedan moj lični prijatelj, Boki i tako dalje i ovo se podrazumevalo, naravno. Kako ti se dopaѓa ovde? Svetski. Američka produkcija, američki studio i srpske televizije mnogo mogu da nauče od jedne ovakve produkcije. Фала ти, беби, ти имаш искуство и беше кај Венди Вилијамс, така што ова е голем комплимент за нас како медиска групација. Ja sam bila... И не само кај Венди Вилијамс, беше и во РТЛ. Ja sam bila na mnogo nacionalnih televizija, od Turske nacionalne televizije, Nemačke nacionalne televizije, pa skoro, da, Austrijske nacionalne televizije, američkih televizija najgledanijih, pa do naše najgledanije balkanske, ajde tako da kažem, televizije ili ti TV formata Zvezde Granda, gde je stvarno fantastična produkcija. I mogu da kažem da jedan ovakav TV show gde je žena host na ovim prostorima, mislim da će biti pravi pogodak i bum. I mislim da ne treba da bude samo na makedonskom, nego treba da bude na nekom univerzalnom jeziku, zato što si ti neko ko to može. Za ovakav posao, za ovakav show moraš da budeš izuzetno inteligentna, brzopotezna, duhovita i ja ne znam drugu osobu sem tebe da radi ovo. Многу ти благодарам, Јелена, на овие зборови. Почнав да се црвенеам, ама тоа не е... Ali to je istina, to je stvarno istina. Тоа не е само... I nas dve smo se upoznale pre 100 godina kada si ti pokazala ovaj talenat pre davno
vremena i predstavila se i srpskoj publici kao izuzetno harizmatična, visoka dama koja jako liči na mene i svi su mislili da sam to u stvari ja, da li sam ja, da li nisam ja, da li smo rođake, da li smo sestre, da li smo bliznakinje, visoke, plave, prodorne. Dobro, ja smo prednji odel su malce po... Pa dobro, ali ima delova gde si ti dovoljno, pa kad se to sabere i oduzme, to su te krupne, jake i sposobne žene. Kako dojde do Wendy Williams? Pa ona je došla do mene. Dobro, znam da ona dojde do tebe. Kako dojde do toga da ona dojde do tebe? Pa i ona nije došla samo jednom. Ona je više puta došla. Sve je bilo, prvo je bila priča o čuvenoj Kim Kardashian i o onoj priči ko koga tu kopira i tako dalje. Dobro, znam, mislite kad ti skopira, mislim da je da ne ste... Ali ta priča je, ja moram da kažem da je to meni napravilo veliki svetski posao i marketing. Bukvalno svi svetski mediji su pisali o tome. Bukvalno svi. Od svih američkih, evropskih pa do kineskih, ruskih, tadžikistanskih. To je bilo jako njima interesantno, ne znam zašto. I tako je krenula čitava ta priča svetska, a onda drugi put kad sam bila kod Wendy, to je bilo, kad su imali čitav prilog o meni, je bilo ista priča, ali sa Beyoncé. To sad kad da kažem, da. Zato što oni negde, Amerikanci, jako cene originale. I nije bitno da li si iz Albanije, Srbije, Makedonije, iz Tadžikistana i oni žele da si ti posebno originalna pojava i to cene. Koliko mi ne cenimo naše ljude i naše originale, toliko oni jako vole da kažu. Pa od sekogaš туѓата кака поубаво смрдела од нашата? Да se složiš sa mene? Ako bih te razumela na pravi način, šta je smrdalo? Tugjata kaka. A kaka? Aha, izvini, nisam. Učinilo mi se da sam pogrešno razumela. Od sekogаш, mislim, to je od kako je svetот i vekot, pa така. Pa jeste, mi imamo malo drugačiju izreku. Nego trpime uspeh od kaj našите... Pa tako kaže. Kaj našite Kažem, šta sad smrdi kaka? Čekaj da nađem paralelu. Jeste, upravo si. Da vidimo je politički korektni. Ali pa bolje da ne počinjemo o politici. Tu nećemo... Ne, ja barem neću biti puno korektna. Ne, taman rado. Ali ajde da kažem da na Balkanu sve ide nekako sporije i nekako lošije za nas rajske ptice, ajde tako da kažem, ali da sve ide nekako u dobrom smeru, polako, ali sigurno. I ja još uvek nisam odustala od te ideje da ispunim svoj san i da negde osvojim svet i to su ti neki moji dečiji snovi. Smatram da mi na ovim prostorima imamo mnogo više da ponudimo od one suve komercijale koja se servira sa američkog tla. Da. I ti si i majka, i žena, sopruga, i kraljica na sekade во регионот, па сега и во светот. Hvala lepo, trudim se. Ja sam... Ti si prekrasna majka, prvenstveno. Hvala. Pa ja se trudim stvarno da to baš razdvojim. Moja deca nemaju puno dodira sa estradom. One ne znaju nikog sa, na primjer, naše muzičke scene, ne znaju ko je ko. Ja mislim da ne kapiraju ni ko smo Duško i ja, moj suprug. Tako da dosta sam ih onako zaštitila. One vole crtaće, one vole dečije kanale, one vole tako te strane stvari, vole njihov iPhone gdje gledaju strane serije dečije i tako dalje. Baš nemaju kontakt ni sa čim, ne zato što ja nešto sad preterano branim, nego prosto ih ne interesuje i baš se onako iznenade svaki put kad su sa mnom negde na ulici, kada se ljudi slikaju sa mnom i to. Ali možda i tako bolje. Dobro, pozdrava je taka što si ih zaštitila i što ne dozvolovaš mnogo da ti vlezat u Pazi, ja ih ne krijem. Ja ih i slikam, objavljam njihove slike i tako dalje na društvenim mrežama. Току што некои колешки тоа и го прават, ги кријат децата како змија ноги. Ne, pa mislim, sve u nekim normalnim granicama. Sve normalno, ništa ne preterujem ni u čemu, ali, na primjer, kod mene u mojoj kući se uopšte nešto televizije i ne gleda. Ja čak ni emisije koje ja snimam uopšte ne gledam. Da, i što je pametno.
I nikada nisam. Iskreno da ti kažem, nikada nisam, jer mene je sve vezano za mene nervira. Pretpostavljam da i druge nervira, ali to nerviranje je još u biznisu dobra stvar. Apsolutno. I to je всушност твојот адреналин, затоа што не постои човек кога си ти во прашање е сив, односно да или те сакаат до невозможни граници, da, ili su emocije baš jake, ili voli ili ne voli, ali primetila sam u životu je to, nažalost, mene to dosta bolelo u životu, jer ljudi, koliko ima i onih mnogo ljudi koji me vole, ima onih koji me ne vole, ali baš strastveno me ne vole, a kad ih pitaš zašto, ne znaju da objasne. To je, eto, valjda moja karma. I ti tvojite neprijatelji ги držiš blisko do sebe? Pa ja ih držim ih blizu za glavu, da. Za glavu ih držim, da. Da su tu i da su mi na dohvat ruke, da. I ne puštam ih. Не, таман работа да ги пушташ, пошто имаш, не, тоа. Од српската естрада сум многу ретко со кого си во dobri odnosi. Pa sad se to malo promenilo. Sad se to, ali nije, ali sad se stvarno se dosta toga promenilo od kad sam u Zvezdama Granda. Jer nekako su me prisilili da se pripitomim, da budem fina. I ja sam negde shvatila da je sve ove godine, da sam samo ja dosta pogrešno shvaćena bila i pogrešno protumačena. I sad su negde Zvezde Granda pokazale moje pravo lice, u stvari. Da ja nisam toliko agresivna, nego sam samo imala taj neki gard i da sam pokazivala ono što se zove maska, ajde tako da kažem. Ali sada, kad se sve tako preokrenulo dobro u moju korist, malo sam ja popustila i evo, odjednom ima dosta ljudi koji znaju lepo da kažu o meni sa estrade. Apsolutno. Ja sam prva koja što sam dosta luge se imam zakrveno na tema Jelena. I to je u stvari oklop. Ti si vo suština mnogo dobra osoba, mnogo dobra lična. Hvala, ali ti mene poznaješ. Uglavnom, ljudi koji pričaju o meni, a ne poznaju me, trebaju da se zapitaju odakle njima te informacije, s obzirom da mi nikad oči videli uživo nisu. Mislim, stvarno je interesantno priča. Znači, ekstravagantna ili ekscentrična? Pa ja sam privatno sasvim normalna, sasvim obična, vrlo pitoma. A smatram da show biznis nije mesto gde mi treba da budemo neko ko liči na tvoju mamu, na primjer, ili na tvoju tetku, moju tetku, babu, strinu ili komšinicu. Mislim, to ne treba bude neka fina žena, to treba da bude posebna žena koja skreće pažnju. Žena u show biznisu mora da bude umetnik koji zna da razdvoji svoju privatnu stranu i poslovnu stranu i ulogu koju igra pred kamerama. Ja stvarno kući ne sedim ovako obučena. Niti šetam ovako... Sum ja videla doma kako sedi. Niti šetam ovako po ulici, niti se svakako ovako... Dobro, mora da ima razlika, apsolutno, kako si na sceni i kako si po doma. Ali isto tako ja moram da igram ulogu kao što hirurg ne zeva na svom poslu nego operiše, ja radim svoj posao. Onako kako se show biznis generalno najbolje radi. Apsolutno. I ti to ako работиш веќе 25 години, a imaš samo 33, to je nevjerojatno. Evo, ja ću ove godine, draga moja Tijana, u avgustu napuniti jubilarnih 40. Da si ti živa i zdrava. I ja nemam nikakav problem sa tim i primetila sam da ljudi, kada im kažem to, da su svi šokirani. Ja nemam nikakav odnos prema godinama, zato što se ja zadnjih 10 godina se osjećam apsolutno isto. Od kako si sa Duškom? Pa, ne, sa Duškom, da, pa ajde da kažemo. Zadnjih 12 godina ja koristim istu cifru u svojoj glavi, istu brojku. 10 godina manje sam stalno u glavi. Nekako moj duh ne stari i moja energija samo dobija na nekoj snazi. Mislim da je jako bitna energija, da u stvari čovek stari energetski. Fizički... Da se godinite se samo brojka? Pa ja sam videla mnogo mladih žena koje su mnogo starije od mene. Apsolutno, ima onijeko što se da... Energetski, mlade žene koje su tetke i videla sam starije žene koje su mlade duhom. I taj duh je u stvari jedina bitna stvar. Jedina bitna stvar energija je, sve je energija. Sve je energija, jer ima toliko lepih, na primjer, žena, zgodnih, lepih,
Ali ova čaša ima poviše harizma. Upravo to. Harizma, energija, to je ono što pokreće se. Mi smo suva energija. Apsolutno. Ti si lavica i во horoskop i po karakter. Majka si na dve прекрасни ќерки, тоа го рековме. Сопруга си на фудбалер кој што играше во Турција. Дали е вистина дека сега тоа сите можни портали и весници го пренесоа во јавност дека Душко потпишал годишен уговор во Кина на 6 милиони евра? Godišnje. Godišnjo. Da, puno para. Da. Što me majka nije rodila budem fudbaler, da ne moram da pevam više, samo da se igram sa loptom. Šalim se. Ама ти од својата 16-та година пееш. Огледалце се појавува... Да, 95-те, да. Ја имаше таа среќа да имаш мајка, која што нека жива и здрава, дивна, која што тогаш беше радиски водител. Па нека здрава, некад nije, ali svakako je bitno da je živa i da je tu i da je najbitniji deo mog života. Апсолутно, и многу си врзана за својата мајка и она многу ти помогна во почетокот на твојата кариера. Ona je meni pomogla onda kad je u dva momenta u mom životu. Kad me je vaspitavala, kada je napravila moj temelj. Mislim da se očevi ne uvrede i muškarci svi koji gledaju ovo, ali mislim da je majka koren, stub, temelj i srž svakog mladog čoveka i njegovog odrastanja i njegove budućnosti. Mislim da je to majka. Mislim da očevi imaju jednu lepu ulogu, ali ono što nas određuje, šta ćemo biti, kakvi ćemo biti, gde ćemo otići, je slika i prilika vaspitanja i rada i života ogledala naše majke. I ja sam to. Ja sam slika i prilika onoga što je moja majka utkala u mene. Ja sam u njoj videla uzor žene samostalne koje se krvavo bori i ona je to meni tako predstavila da je to jedino moguće. Tako me je naučila, tako da je za mene borba bila sasvim normalna stvar i ta jedna vrsta odustajanja. A kada neko ne odustaje u životu, kada je naučen tako, to nema bolje životne lekcije i nema vrednije stvari nego kad ne odustaješ. Jer evo, sad kad smo načeli ovu temu, ima mnogo genijalnih ljudi koji ništa nisu napravili u životu. Ima previše talentovanih ljudi koji ništa nisu napravili u životu, prelepih, u svakom segmentu savršenih i nikako uspešnih. Ali glavni sastojak onoga što nas čini uspešnim i ono što nas određuje je u stvari, kako se kaže na našem jeziku, na engleskom postoji fantastična reč persistence. Ne znam da li je to upornost. Upornost, da, definitivno. Neodustajanje. Ne, nikogаш ne si se drznala da kažeš ja veke ne možem. Сега ќе повлечам брачна, не можам више да ве трпам, нити да ве гледам, сите сте ви изгадени. А во твојата кариера долгогодишна наидуваш на такви сопки од разноразни медиуми во Србија. Да, тоа е лудо. Можеш книга да напишеш. Зошто не си седнала и напишала книга? Pa ne znam, to bi vjerojatno bio neki psihološki priručnik za kako poludeti do 40. Ja, kao i svaki lav, počinjem rečenicu sa ja. Ja. Sam doživela i preživela ono što ne želim nikome. Zato što smatram, nažalost, da bi malo ko to preživeo medijski. To je jedan medijski linč. Linč i medijsko ubistvo sa predomišljajem. Tako da ja ne bih volela da objašnjavam ljudima kako to da prežive, zato što je to nepravedno da bilo ko u show biznisu takve stvari prosto doživljava i ne treba zabrane medijske, linč medijski. Prosto naš posao je da pevamo, da igramo, da zabavljamo
Нашата мисија е да забавуваме, точно. Tako je, i da izazivamo lepe emocije. Sve ono kroz što sam ja morala da prođem je bilo skretanje moje pažnje sa mog primarnog posla, da pevam, igram i da se bavim svim drugim problemima koji su me onemogućavali da se bavim pevanjem. Zato što sam mnogo puta bila zabranjena sam i sada. I prosto u Srbiji je to tako. Kada si vrlo svoj, kada si jak, kada imaš... Koga si uspešan? Pa da, evo da iskoristim tu reč, da li smije se kaže muda. Znači ti jako smetaš i problem si. I onda imaš dve opcije, da saviješ rep i da se utopiš ili da izdržiš pritisak i onda, znaš kako kažu, don't crack under pressure i onda si završio priču. Jer to je u stvari poenta ovog posla. Ko ne pukne pod pritiskom, taj je pravi igrač. Dobro, koji go počna toj medijski linč? Koji go započna to? Pa mislim da je sve to, kako je počelo, to me pitaš. Pa sve je počelo sa, mislim da je najveći pritisak bio posle Ušća. Posle Ušća... Posle tvojeg koncerta na Ušće, da. Tako, posle mog velikog koncerta na Ušću 2013. godine. 13. godina, na koji što bev, kada što beše vaka luge. Jeste, ali to se tako nije predstavilo u srpskim medijima i krenuo je linč. Kao da sam ubila nekog na sceni, ali nisam. Samo sam pevala i igrala, zato što, kao što verovatno čitava Makedonija zna, u Srbiji postoji, kao što postoji Crvena zvezda i Partizan, tako postoje i dve struje u show biznisu koje su jako protkane i povezane sa politikom, sportom i tako dalje. S jedne strane sam ja, a s druge strane je druga struja i tu dolazi do ko će koga više. Do sada je taj Partizan Zvezdu dosta puta pobeđivao. Sad je Zvezda preuzela tu titulu i to tako ide. To je život. A kaži mi, praviš mu avet za Svetlana Ražnatović. Šta ti misliš, da li mene uopšte makedonska publika sad razume šta ja pričam? Apsolutno. Da li je možda prebrzo pričam? Ne, site te razbirat. Isto kao što ti mene me razbiraš sve što ti zboram na makedonski, a prije kako ga pravit mu moja treće, ja tebe ništo ne te razbiram i ne znam da li ke te razbiram kakve vlezem u studiju. Ali baš razumem. Koliko se skoncentriraš, sve razbiraš. Da, nadam se da i publika mene razumije. Apsolutno te razbira. Te prašav za... Ako me ne razumeju, bar se nadam da zvuči seksi. Pošto meni makedonski zvuči seksi. To go kažu što je prejeska. Ne znam kako vama srpski zvuči. Ne znam zašto ti zvuči seksi. Kako ne znaš? A koja je pričinata što makedonski ti zvuči? Ne znam, nešto mi je to mi je nešto tako seksi. Pevljivo ti je. Sve ti je pevljivo. Prvo, jako mi je melodično. Imate to mekano, to je meni seksi. I stalno imate te neke reči koje kod nas imaju totalno drugo značenje. Karam te, ovo ti radi. Meni je to, ja kažem, ovo je fantastična zemlja sa fantastičnim jezikom. Samo karaju nešto. Ne smijem da izgovorim tu reč. Slobodno. To nije ružna reč. Slobodno. Kako u kojoj državi, ali tako? Pa, apropo pesnata Uči me majko karaj. Ta ti je omiljena makedonska pesma. Pa, ne majka, ali ne majka da me kara, ali da. Da. Ja znaš li ta pesma? Znaš li nekoja makedonska pesma? Pa znam, ja sam se pripremala ja sam se u hotelu pripremala. Ja znam mnogo pesama makedonskih, ali ne znam baš tekst ceo, pa sam se u hotelu, čak sam i pripremila tekst da ti otpevam jednu pesmu na makedonsku, da čuju ljudi kako ja to na makedonsku radim, ali ne moramo sad. Ne moramo sad. Mislim, u toku emisije može ili sad hoćeš? Zašto da ne? Hoćeš sad? Ja imam i telefon. Ma imaš i telefon i domašna zadača. Aha. Sam ti zadala da otpeješ jedna makedonska pesma. Evo, ja sam pripremila pesmicu i recitaciju. Zato što ja tvrdam дека si ti jedan od retkите luge u show biznisot, ti si isključitelno muzikalna. Hvala lepo. Ja svinam flautu. Da, to ja znam. Imaš završena i flejta. I ja ke te zamolam da mi otpeješ tvojata omiljena. Šta bih ja pevala u Makedoniji nego... Makedonsko deveče, što ja si ja zabranim so dekretama, et. Zato što site što ke dodat od Srbija saka da je pejat makedonsko deveče. Ako sakam, slušam. Hoćeš neku drugu da nađem? Vo uvo sam pretvorena. Dajde. Koja kamera? Sakaš voršpil? Makedonsko devojče,
kitka šarena, vo gradina nabrana, dar podarena. Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče? I sad vikaš vaka, ima li? Nema, nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče. Само да ти кажам дека во студиово никогаш не сме имале повеќе публика него сега. Sad ne znam ono vaše ki, ći, kako vi ono kažete? Ki. Je li bilo ovde negde da kažem? Ima. Ja nisam baš uspela da izgovorim, ali to je to. Eto, spremila sam pesmicu, poslije ćemo recitaciju i tako. Eto. Poslije ću odigrati i... Ne, nikakav problem. Sakaš i da džuskaš. Pa, so dj. Rekli su mi da je... Sa dj. Со меко ѓ. Добро. Дјускати. Во звездите на Гранд си многу ми навела дека си исклучително остра со коментарите. Меѓутоа, мајка ми, која што воопшто нема никаков контакт со естрадата, со шоу-бизнисот, моја мама, единствен контакт сум ја. И она звездите на Гранд ги гледа исклучиво и само заради тебе. Заради твоите коментари, да. Иначе мајка ми е соло пејачка, првакиња беше на Македонска опера, да. И викат, нејзините коментари се единствени, точни и единствена која што кажува што на ум, односно тачно како треба. Pa jedno je što na um, što na drum, a drugo je Односно, неке да се сложи, да, ма неке да се сложи дека си остра, него точно онака како што треба ти. Ljudi neće da kažu ono što misle. To je problem. Затоа ти највише се расправаш и се караш у таа емисија со Вики Миljković. Ne, s njom se karam samo zato što je prosto iritantna. A ona je... Iritantna? Da. Ona je... Mislim, svako u žiriju Zvezdi Granda ima svoju ulogu. Njena uloga je prosto mene da nervira i ja uživam da reagujem na nju. Ali, generalno, moji komentari, jedno je sigurno, nisu zlonamerni. Apsolutno. Kada bi ti kandidati koji dolaze poslušali na pravi način, oni bi mnogo toga mogli da nauče, jer ja njima ne govorim to zato što je meni dosadno tu i zato što ja hoću da kažem nešto da bih rekla. Ja njima kažem ono što iskreno mislim, a to je da im dam savet kako će u sledećoj emisiji i u sledećem krugu bolje napredovati i napraviti bolji efekat. Nažalost, uglavnom me ne slušaju. Da. Ne znam zašto. Mislim da im previše zuji u ušima dok priča. Ама не, ти, кога му кажуваш на кандидатот, точно му кажуваш, не си ти тука само да пееш, бе, дечко. Nije poenta samo u pevanju. Apsolutno ne. Poenta je, jer to je ipak pevačko takmičenje, ali... Dobro, za da бидеш звезда, не ти треба само пеење. Sada, da je biti zvezda samo pevanje, ima toliko, kao što sam ti u toku razgovora i rekla, ima toliko talentovanih ljudi. Da. Koji nikad ništa napravili nisu i neće. Ima takvih pevačica, Tijana, da svi mi zajedno da se skupimo, one nas jedu za doručak, a pevaju po kafićima, dok ljudi piju piće i to utišanog mikrofona ili bez mikrofona, tiho. Onako da ne smetaju. Lift muzika. Zašto? Zato što show biznis nije takmičenje u lepom pevanju. Zvezda Granda je, ajde kažemo, takmičenje. Je nadprevara, ali show biznis nije takmičenje u lepom pevanju. To je jedan od segmenata, ali mora da ima toliko faktora. Bez harizme, bez inteligencije. Smatram da velika zvezda ne može da bude neko ko je glup. Apsolutno. A da li postoji nekoj со кого не се поднесуваш во шоу бизнис? И ако постои, а знам дека постои, сакам да ми кажеш. Pa nemam problem da ti kažem. Mislim da je to opšte poznato. Počela sam sa metaforama Crvena zvezda, Partizan. Od kade тој конфликт?
Pa, kad je reč o Ceci, na Cecu ciljamo, i mi imamo lični, privatni konflikt koji nema veze sa show biznisom. I tu kak ja završim je prikazano. Pa, prilike, da. Mislim, ja sad mogu da krenem da pričam priče koje bi smrzle tvoju publiku. Mislim, ja mogu. Mislim, ja hoću. Ali kako god ti hoćeš. Apsolutno sakam da slušam. Pošto ja znam ta prikazna. Nažalost, naš loš odnos nema veze sa estradom i sa show biznisom, nego sa ružnom prošlošću balkanskom i beogradskom. 90. godine. Tako je, 90. Mnogo je tu bilo smrti i tako dalje i nije priča za ovakav tip emisija, ali ajde da kažem da... Ajde da svičnem emisijat. Kako ti hoćeš, možda dosije X odmah da napravimo, ali... Ajde da svičnem i da napravimo dosije X. Ali hoću ovo da kažem. Da bidam Mašan Lekić, da ne bidam u jedan moment Tijana Darčević. Nisam više Tijana, seki bidam Mašan Lekić. Može. Gledate dosije X. Evo, reći ću da problem koji imamo one i ja ne može da se reši, jer mislim da biti kako da kažem, kako da se izrazim, imati veze sa nečijom smrću ne može da se oprosti. Evo tako. Mislim da konkretnije i direktnije nisam mogla da kažem. I to se ne prašta. Ja sam neko ko ne zaboravlja nikada. Nikada. Niti zaboravaš, niti prostuvaš. Ova ne može da se prosti. Pa neke stvari se u životu opraštaju. Mnoge stvari se opraštaju. Sve u životu može da se oprosti. A ova ne može da se prosti? Pa ne, mislim, ja ne znam kako bi, na primer, bilo ko oprostio smrt ili ubistvo bližnjeg. To se ne oprašta. Dobro, сега ќе направиме мал здив и ќе видиме твој настап. Da, baš posle ove divne teme. Ajde malo muzike. Da, malce... Red horora, red muzike. Малце хорор, малце музика, како и секогаш во вечер со Тијана. Што ќе видиме режија, што ќе ни пуштите нешто убаво за да се отвориме како божур. To je ta borbena ekipa 2012 Krimi Rad Aha, Teca Gambino A Telje Borbene felne, brate, borbena mašina. Ispod sediš na hekleru, gepeku količina. Krimi rad, stiže borbena ekipa. Naš konvoj ispred kluba je duh svečiv do džipa. Šampanjac se sipa, prave se surove pare. U svakom klubu nas čeka, uvek glavni se pare. Ulični krimi maniri, na grudima su panciri. Prozor spušten toliko, samo cev da proviri. Šanšeri su puni, sve sami dumeci. Nema dela kad tela na kraju trunu u reci. U džepu devize, pa nikog savesne krize. Ne pomažu više ni DNK analize. Prava krimi klijentela u salonima hotela. U društvu supermodela i vrelih rasnih gazela. Znam da voliš krimi rad, voliš kad sam krimi gad. Krimi lep, krimi lag, Beograd je moj krimi grad. Krimi rad, kad na mene neko krene. Krimi rad, ti bi ubio zbog mene. Krimi rad, sve zbog završene žene. Krimi rad, krimi rad. Krimi rad, ti si čovjek mojih snova. Krimi rad, i ljeva lova je snova. Krimi rad, i ljeva menđlja su nova. Ti ja. Krimi flow, krimi rap, krimi stil, krimi beat. A kto ste sad vi? Imam još jedan baš opasan krimi hit. A kto ste sad vi? Mega riba, mega zvezda, mega nivo. Svima vam je mega, mega krivo. A meni baš se jebe za sve živo. Napišite to, napišite. Stiže Teca Gambino, odmah stiže Cappuccino. Lavlje srce, muda Al Pacino. Krimi rad, ja sam sveža krv u repu. Imam keca u rukavu i džokera u džepu. Ja sam taj krimi lik, imam taj krimi stav. Ti si ta divlja mačka, ja sam taj krimi lav. Ova godina je naša, mnogo toga je u planu. Kao Bonnie i Clyde, ceo svet nam je na dlanu. Doručak u Rimu, zatim ručak u Parizu. Kad se leti prvom klasom, sve je blizu. Saint-Tropez, Continental GT, Cartier berete, dijamanti lete. Krimi rad, kad na mene neko krene. Krimi rad, ti bi ubio zbog mene. Krimi rad, sve zbog završene žene. Krimi rad, krimi rad. Krimi rad, ti si čovjek mojih snova. Krimi rad, i ljeva lova je snova. Krimi
na mene neko krene Krimi rad, ti bi ubio zbog mene Krimi rad, sve zbog savršene žene Krimi rad, krimi rad Krimi rad, ti si čovjek mojih snova Krimi rad, i ova lova je snova Krimi rad, i ova grančulja su nova Ti i ja, ti i ja sa pištolot na kraju. Što u jedan moment i gifče napravi. Da, to mi je omiljeni, mislim, sa pištoljima. Da, i napravi u jedan moment i napravi gifče. Da. I da šaljemo svim. Инаку си не во така добри односи со Милица и Желјко Митровиќ, каде што си забранета на таа телевизија, си забранета и воопшто на... Која е причината? Затоа што си успешна, затоа што си најталентирана, затоа што си број еден, зашто? Заради тоа ли? Ne, zato što, kao što sam rekla, u Srbiji se nažalost sve deli na Zvezdu i Partizan. Znači, ako si dobar sa... Sa Zvezda, onda Partizan... Tako je, bukvalno je tako. Znači, ako si dobar sa Jecom, nisi sa Cecom i obrnuto. Tako da, mislim, moja ekipa nikad nije igrala prljavo. I moj tim nikada nikog nije zabranjivao. Nikad nikom nije zabijao nož u leđa. Igramo fair play, neka bolje pobedi. Sa druge strane imamo ekipu koja igra prljavo jer ne može drugačije da pobedi. I to je prosto činjenica i to njihova dela govore. I ako misle da su nešto zabrano postigli su samo da ja pređem na konkurentsku televiziju i da pravim najgledaniji show program tamo. Apsolutno. I prva srpska televizija je благодарение на истите тие звездите. Upravo to. Ja sam ekskluzivac prve televizije. Vrhunska, profesionalna, ozbiljna televizija sa stranim vlasnicima koji znaju to sve da cene i moj trud i rad. Sa druge strane, Pink televizija na kojoj sam ja potekla, zajedno smo rasli. Ja sam za njih mnogo toga učinila i oni za mene i smatram da je sve ovo jako glupo, najmanju ruku neprofesionalno, nepotrebno. I jednog dana će im biti žao što su kvarili odnose sa mnom zbog nekoga ko to realno nije zaslužio. Da, što vika jedna stara srpska, ќе ја кажem na srpski, zašto mi je zabio nož u leđa? Pa nisam mu bre mnogo pomogao. Upravo tako, bravo. Ali mislim, pre ili kasnije sve dođe na svoje. Evo sad imamo mnoge naše koleginice koje sad otvaraju srce i govore ogrešila sam se o Jelenu, morala sam i tako. Eto, i baš dosta njih se okreće onako. Gi znajeme li? Smijeme li da gi kažem? Ne, pa možemo misli, ne znam, od Goge, Dare, pa baš dosta. Da, apropo Dara, ја спомна Дара Бубамарана, која што и беше гостинка, каде што те најави како професорка француског језика. Дали се изговара Ерме или Хермес, Джузепе Заноти, Луи Вутон или Плейн или Плайн. Знаеш, она ППГГ. Ако има ППГГ, онда може да дојде на наступ. И се појави на низиниот концерт и јас реков, и тоа ќе го кажам, и го кажувам стално јавно, и го зема шоуто. И многу ме занима зашто не го донесе камшикот на концерт, него го имаше само у afterwork. Ja ne mislim stvarno da sam zemala, se tako kaže, bilo šta. Ja sam tu imala svojih par minuta, a ona je stvarno ceo koncert muški odradila i mnogo toga uložila. To mora da se kaže i mora da se prizna. I to mora da se poštuje. Zato što generalno ljudi kod nas se ne usuđuju da prave takve koncerte zato što mnogo koštaju. I svi se plaše i niko neće da ulazi u rizik. Zato što... Ili si u minus ili si na nula? Retko ko je na nula. Retko ko je na nuli, nije ni ona na nuli, ona je u minusu, ali je pokazala hrabrost i ja to jako poštujem. I ja sam želela da joj pomognem na neki način, tako što sam u jednom
u jednom momentu kada je ona doživjela veliku nepravdu, kad su izabili njoj nož u leđa, ja sam na to jako osetljiva, a u tom momentu smo ja i ona bile baš u lošim odnosima. Meni se nije svidjelo kroz šta ona prolazi, kako je se jedna prijateljica ponela prema njoj javno, zabila je nož u leđa i ja sam odlučila stanem na njenu stranu da je pomognem. I stvarno Dara je imala svetski koncept. I ti odigrao odličnu utakmicu. Ja sam imala svoje 3 minuta u toj utakmici. Utakmica se igra svih 90 pa i produžeci, a ona je stvarno dala pobedničke golove. Ja sam jedan penal i to je to. Konkretno zboru za Seka. Pa da, njihov taj odnos je bio drugarice prokletnice, mislim kao drugarice, a onda ovo je zabio nož u leđe, ja to organski ne podnosim. Ja to ne volim, baš zato što... Inako si cijel život si Kalimero, nema pravda. Pa znaš šta, zato što mnogo nepravda sam ja preživjela i jednostavno jako sam osjetljiva na to. Inako si humanitarec golem i ne praviš mnogo nešto muabet koja mu pomogneš na nekoga. Što je mnogo ubavo, apsolutno, i to je ubavo vaspituvanje. Pa ja mislim da je to ono što meni hrani dušu, a što nema veze sa marketingom. Jer ništa neću više postići da se bilo što javno kaže. Apsolutno. Ali ono što je meni najbitnije u mom životu, to dođe sa godinama, a to je taj lična sreća i lično zadovoljstvo. Dugo godina nisam bila srećna, mirna. Mislim da takve stvari mnogo doprinose da se čovjek osjeća onako kako treba, ostvaren, ispunjen i da ima pravu svrhu. Mislim da je naša generalna svrha da ostavimo lep trag u sjećanjima i na planeti, na površini i to dođe s godinama. To tako nisam razmišljala ranije. Sada je to kod mene imperativna jedina želja da me jednog dana pamte po dobru. To je divna stvar. Inako si i aktiven borec za čovjekovite prava, glasnogovornik za pravdata na svite luge. I životinska. Da, i osobeno za LGBT populacijata. I prava životinja. Da, i pravata na životните. Инаку беше кума на минатата парада LGBT Pride-a. Da, ja sam bila, ove godine sam bila kuma Pride-a. Ne znam koliko to znaju u Makedoniji, ali to je gej parada koja se održava svake godine uz policijsku pratnju, haos koji prati to i tako dalje. I ja svake godine pozivam javne ličnosti i uglavnom se niko ne odazove. Smatram da sve dok se pozivamo na ljudska prava, da prava nema. Mislim, sve dok postoji paradiranje zarad prava, da mi tražimo prava za čoveka, ma kakav on bio, čime se bavio, šta je radio, koje boje, veroispovesti, seksualno opredeljenja, da mi još živimo u svetu nepravde i da je put još dugačak. Smatram da je jako teška pozicija ljudi na Balkanu gde su žene građani drugog reda u mnogim slučajevima. A kamoli LGBT? A LGBT je jedan veliki korak u glavama onih koji, na primjer, tuku žena i misle da je to normalno. A sad kako ove stvari da razumeju, kako da razumeju oni prava. Zamisli čovjek ima svoja prava. Zamisli on traži svoje pravo. Mislim, odakle mu takva ideja? Mislim, sve dok živimo na takvoj planeti gde ljudski život traži svoje pravo, mi imamo problem. I sve dok ljudi zatvaraju oči pred tim, mi imamo veliki problem. Sa druge strane, smatram da i jednu osobu, ako na neki način preobratim u smislu da joj promijenim mišljenje, stav, jednu, mislim da sam učinila pravu stvar. Da, i to je naše... Jer mora da se počne. Apsolutno. Jer ako ti čutiš i govoriš, nema šanse. Na javnite ličnosti to je ogromna zadaća
Ali, nažalost, naši javne ličnosti su velike kukavice. Dobro, 90% živeat vo 17. vek, mislim. Nije poenta, to žive u strahu. Žive u strahu. Mi smo siromašni, svi generalno ovde na ovim prostorima, malograđani smo. Uvek kažemo, ma gledat ću ja svoje posla, neću da se mešam. I onda dođemo u situaciju da je frka kad se tebi isto tako nešto desi. Znaš, bolje budi čovek za svakoga, da bi i oni bili čovek prema tebi jednog dana kad se to desi. To ljudi moraju da shvate. Апропо правата на животни, ќе ја цитирам драга колешка и пријателка наша заедничка Марија Шерифовиќ, која те праша кога планираш да ги запалиш бундите и крзната во име на тоа што веќе се декларираш како вегетаријанец и се бориш за правата на животните. Дали на вистина ќе се случи тоа или пак постои шанса да ги продадеш па од парите да отвориш еден стационар или пансион за миленици? Kako ti na Marija ki odgovoriš na въпрос? Ona je to pitala zato što sam ja najavila da ću spaliti sve bunde. Smatram da ne treba da ih prodajem, jer time i dalje promovišem nošenje krzna životinja koje su ubijene na brutalan način. Lepo im je krzno. Stvarno im je lepo krzno. Ali kada bih birala da li ću da nosim to krzno na sebi ili da spasim jednu životinju, bola, stravične smrti i načina na koji se ubija, ja biram da ja spasim životinju. Mislim da ne treba to nikome da objašnjavam. Mislim da ako smo dobri ljudi, da je to prosto logična stvar. Ja ne jedem ni meso. Zato si vegetarijanac. Tako je. I negde mislim da je previše divnog voća i povrća i svega što zemlja pruža da bi ja morala da ubijem i da jedem nečiji leš. Stvarno... I da jadeš nečiji strah. I strah. I mislim da je taj strah razlog što oboljevam od kancera sve više i više i mislim, ništa ne želi da umre, da se razumemo, pa ni te životinje, tako da niko nam ne daje pravo da samo zato što smo dominantna vrsta na planeti da možemo baš tako da ubijamo. Ja sam jela meso, ja sam nosila krzno, to svi znaju naravno, ali nije poenta nikad ne raditi nešto. Poenta je svega ovoga doći do spoznaje svega, do pravog cilja, do pravog rešenja, do pravog života, čistog nekog ideala. I za mene je ideal da ne činim zlo, pa ni životinjama, nikome. Ти благодарам. Ќе направиме краток предах со една твоја нумера. Ја мислам дека е тоа банкина. A sa Acom Lukasom? Да, и за тоа сакам да ми раскажеш. Jeste bankina, da. Да, банкина. Thank you very much. Tvoj sam terapeut i tvoj manijak. Slab sam analgetik, ali bol sam jak. I smeću da budem ne znam ja, il sam sreća ili nesreća. Tvoje sam bogatstvo i tvoj bankrot sam, alavi zelenaš i tvoj dužnik sam. I smeću da budem ne znam ja, ili sam ti sreća ili nesreća. Ti si moj problem, moje rešenje, možda smo zato zajedno. Jer sve si mi to. Sa mnom si dužina, kolapsa i trans. Uzalud otvara noću pacijans. Ime mi je krajnost, ljubav je slučajnost. Ponekad si tu, jedini moj glas. I kada se grizemo ili ližemo, mi na istu tačku uvek stižemo. I kad smo jednina, i kad smo množina, uvek sam tvoj ambis, a ti moja si bankina.
terapeut i tvoj manijak. Slab sam analgetik, ali bol sam ja. Između da budem ne znam ja, ili sam sreća ili nesreća. Tvoje sam bogatstvo i tvoj bankrot sam, alavi zelenaš i tvoj dužnik sam. Između da budem ne znam ja, ili sam ti sreća ili nesreća. Ti si moj problem, moje rešenje, možda smo zato zajedno. Jer sve si mi to, sa mnom si doživao kolapsa i trans. Uzalud otvara noću pasijans. Ime mi je krajnost, ljubav je slučajnost. Ponekad si tu, jedini moj glas. I kada se grizemo ili ližemo, mi na istu tačku uvek stižemo. I kad smo jednina, i kad smo množina, uvek sam tvoj ambis, a ti moja si bankina. Si doživao kolapsa i trans. Uzalud otvara noću pasijans. Ime mi je krajnost, ljubav je slučajnost. Ponekad si tu. I kada se grizemo ili ližemo, mi na istu tačku uvek stižemo. I kad smo jednina, i kad smo množina, uvek sam tvoj ambis, a ti moja si bankina. 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 Ja moram. Никој не те тепаше по уши да правиш муабет со мушти, дори правиш муабет со мене. И дори идеше банкина со Аца Лукас. Дали е љубоморен, Душко? 3-4 сада. Pa jeste, uvijek ima neka... Dobro, što te pravi? Molim te, kaži, što te praša se? Zašto još nisam počela i kako Da, zašto ušte nisi počela? Nisam još počela i šta se to čuje, kako se to muzika čuje, zašto... Ništa mu sad nije jasno, kažu, kako su to pitanje? Ама to je dubavo. Lubavo je što je ljubomoren. Pa mislim, posle 12 godina stvarno mi treba malo da opustim, mislim. Ne, nema da se opušti, evo ja ti kažem, ni posle 18 godini nema šans. Aj. Dobro, kaj si, so koji si, slikaj se da vidam. Uvek slika kao dokaz. Ništa priča, samo dela. Da, zato ti se me praša, Tijana, koliko je sat? Koliko je sat, jel možemo jedan selfie samo da pošaljemo? Dokaz gde sam. Dodeka go gledaš dragi gledalci, vidite vi kakve ja probleme imam. Taman rabota, to ako se problemi... Pa vidi. Taman rabota. Dobro, lepi su to problemi. Apsolutno. Bilo bi tužno da ne kažem strašno, da ne interesuje ni gde sam li šta radim. To ti vikam, sve dodeka se ljubomorni, nije sme. Super. Znači deka ušte mu značiš i deka te saka i ke te saka cel život. Dobro je što za svaki slučaj ja tražim sliku, dokaz i potpis gde je u svako... Sama si go barala. Pa dobro, poenta je u tome da uvek treba vraćati istom merom. Znaš, koliko god oni tebi da zagočavaju život, zagočavaju i ti njima i brak će trajati. Apsolutno. Знаеш дека твојот драг колега, наш пријател заеднички, Аца Лукас, ја има присвоено реченицата, и тоа го има кажано јавно. Добро. Ако е кокаин дрога, онда јас сум наркоман. Да, тоа е Марадона своје време изјавио. Тоа е Марадона, но ти викам затоа го има... Svog srca to prihvatio. Drugo ima prisvojeno. Kao ličnu agendu. Da. Kakva si ti po toa prašanje? Apropo... Ja sam tu vrlo striktna, moram da kažem. Ja nikada u životu nisam ni cigaru zapalila, čak ne pijem ni kafu, ajde tako. Ni alkohol? Alkohol mogu čašu vina, ali jako retko. Ja imam inače strašne migrene, glavobolje i na gutlje bilo kakvog alkohola kreće mi glavobolja i alkohol nije za mene. Stvarno nikada nisam probala ni jednu vrstu droge. Slikala sam se sa jointom više puta zato što mi je to jako onako interesantno. Smešno mi je, ali protivnik sam. Protivnik sam generalno svega što ti menja realnost i što je neki beg od realnosti, zato što sam neko ko se
surovo, direktno, čeono suočava sa životom. Eto. I bilo kakva pomoć u životnim problemima te vrste za mene je dosta, onako da kažem, kukavička i ja to ne podržavam. Bolje budi faca pa se ubi. Da, apsolutno. Jel ti teško? Izvoli. Инаку сум била сведок. Може да раскажам еднаш кога излеговме со твојата кума Ивана Кукрич. Da, šta je bilo? Не се сеќаваш на тоа? Бевме во излаз, мајка ти, Dobro. пред 200 години. Dobro. Мајка ти, Ивана и ја. Ne znam šta konkretno cilj. Пиевме вино. Dobro. И у еден момент ти и Ивана, ја прешто се заправив муабет со Дивна, у еден момент ги гледам нив две. Спијат у Ja nisam кафан. spavala, to je Ivana. Ivana spava. Ivana Не, spava. она спиеше вака, а ти беше више... И јас сам ја више Ајде била- да си одиме. Da, to. Ти беше ајде да си одиме. Pa da, moja kuma je... Од една чаша вино, значи Pa јас сум gledaj, се... ja nikad nisam vidjela da što je jači bas i jače ozvučenje da neko lepše spava. Као Ивана. Ivana, to mislim da je to neki poremećaj, da taj bas udara na neki centar za ravnotežu. ravnotežu i za hrkanje. I za hrkanje. Žena što se i krvnički jače pojača, to je njoj više inspiracija. Nikada nisam vidjela da neko spava na kutiji Видела od со basa. своји очи. Сум Na видела kutiji со... od basa. Знам, сум видела со своји очи, сум ја видела. Imam jednu anegdotu, Ivana i ja smo davno, ja sam pevala u jednoj nemačkoj diskoteci za Novu godinu i samo sam nju imala od svojih, sve su bili gosti i u 3, 2, 1, srećna Nova godina, okrenula sam se da čestitam barem njoj i da imam ja nekog kome da čestitam, sem publici, jeli, i nismo mogli da je nađemo. Pitala sam vlasnika organizacije gde mi je kuma, gde je on, našli smo je na zvučniku kako spava u ponoć i par minuta Nove godine. Eto, to je interesantno. To je neki poremećaj, verovatno. Да, ама ти си порочна. Ти си порочна и твојот порок е гардероба. Јас сум имала прилика да влезам во твојот гардеробер пред многу години. Pa tad si bila u... To je ništa. To se ne računa. Извини, ама тука во тој момент, во таа соба имаше сигурно 2 милиона евра во гардероба. Ne Јас tada, така го ali доживеав sad, ne тоа. tada, ali Не sad тогаш, imam... ама сега сигурно имам преку 3 милиона. Gledaj, ali sada to sam stvarno, tu si u pravu, to je jedna vrsta poroka i kažem da mi muž nije uspešni sportista, jer lepo ne bi imala da jedem. Da, ne bi imala šta da obučem. Pa evo vidite, dragi gledalci, Gola ni ja dojde uglavnom studiju. nemam šta da obučem, ja imam problem. Да утаман работа да имаш проблем. Gledaj, ja smatram da mora čovjek da ima neki ventil. Mislim, ne mogu samo da radim kao pas i da trpim taj stres bez Не ли се сложуваш со мене дека мораш да имаш некој порок? Pa evo, ako je porok kokain, ja sam narko. Ne, ako je porok kupovina garderobe koju ja, dragi gledalci, koristim za vas i zbog vas, Исклучиво da и ja само vama заради... budem lepa, onda sam poročna. Да, си. Tako, си. da sam. Да. И има една приказна пред многу години каде што цел своја гажа, како ние викаме, Dobro. ја Honorar, da. Да, хонорар, го даде во Версачи утредента и остана должна на твојот стилиста, тогаш Пеđe Говедарица. Gledaj, imam raznih Разни приказни, ја ги знам таа. Ima Една raznih од. situacija gde Не знаеш како октопод си кога ќе влезеш у Версаче, у Гучи. Октопод. Сакам ова ми треба, ова немам. Потидоа парите и сега што правим? Ali problem je u tome što ja onog momenta kada kupim to, ja više ne osjećam ništa prema tome. Ta emocija se gasi. To je problem, to je poremećaj. Znaš, čak ni ne izvadim iz kese. Vrtim neke odvrtne krpe, a ovo ni ne vadim iz kese. Ни iskreno ti етикета, ни ништо и то така се седи, Pa се to стои. vadim. Ja stvarno imam mnogo i kupujem mnogo. Ja ni ne znam faktički šta imam i nemam više nikakvu emociju prema tome. Bilo je mnogo slađe kada sam se više mučila za neku krpicu da je imam. Sada kada mogu da priuštim sebi što god poželim, nema više tu draže. Да.
Tako da više ne moram to da radim. Mislim, radim zato što moram da imam nešto da obučem, ali ovako da je to sad strastveno nije. Tako da nije porok. Da. После 10 студijski albumi, после 17 награди, повеќе од 17 и многу повеќе од 17, ја тоа го најдов на интернет, дека се 17 награди на музички фестивали, манифестации, после... To više ni ne postoji kod nas, te nagrade, album godine, pevačice godine, ličnost godine, hit godine, to više ni ne postoji, ali kad je postojala, ja sam to imala, to je kod nas budalaština. Mislim, to sad svako može da kupi takvu glupost, ali mislim da trajanje na estradi govori... Тоа сега да те прашам. Ko je ko? Да. 2013 одржав спектакуларен концерт на Ушче и едва го чекаме следниот, односно оваа година. Следната година, значи 2019, здрави Боже, ќе се случи пак ист таков, ако не и подобар, спектакуларен концерт во Ушче. Овој пат ќе да буде лайв. Овој пат ќе да bude live, da čitav Balkan i čitav svet može da gleda uživo. Da ne može da dođe do nekih spekulacija kako je bilo, da li je bilo ovoliko ljudi i ovoliko, kao što su to mediji tada servirali, ovi neprijateljski mediji, tako da live pa i da se slikne odozgora. Slikalo se i sad odozgore, ali niko to nije hteo da objavi na televiziji. Не сакав да го раскажам моментот со фотографијата од твојот концерт. Kažem, snimalo se i iz vazduha i to postoji ti snimci, ali se nikad nisu objavili. Mislim, ja sam objavljivala na mojim društvenim mrežama, nijedna televizija to nije htjela da objavi. А не, дали јас сум со погрешна информација дека покојна Еми Вајнхаус, односно низиниот тим, го зема таа снимка и кажа дека тоа се случило на концерт неизин некаде во Англија, а се гледа дека е Ушче. Глава ми брадна. Oni su koristili, čak se u jednom momentu je vidi jedna plava žena na sceni. Amy je sve bila samo ne plavuša. Tako da sa tim filmom su dobili i Oscara i Grammy-a. I ti gi tužeše? Nisam ih tužila zato što sam kontaktirala sam jednu advokatsku kancelariju u Britaniji i oni su smatrali da bi mnogo više koštalo pokrenuti jednu takvu parnicu nego što bi odštetu dobila, sem moralnu odštetu, ali de facto stoji da su oni neki 15-20 sekundi mog Ušća predstavili kao njen poslednji koncert u Beogradu na Kalemegdanu. Mislim, oni moraju da znaju da je velika razlika. Ogromna. Ali su oni to tako, svetska publika ne zna šta je Ušće, šta je Kalemegdan i iskoristili su jer je moj snimak bio fantastičan, izgledao je onako impozantno i trebalo im je za film. Za to je film, da. Tako je. Tako da svako ko bude, može i na YouTube-u da se vidi. I dokumentarni film, posljednji dokumentarac o Amy Winehouse, u jednom momentu kada prikazuju posljednji koncert njen životni se desio u Beogradu, vidjet ćete kadrove sa jednom plavom ženom na sceni koja nije Amy, ali je Jelena. Da. Пред да се одјавиме, нема да веруваш, завршивме. Сакам да ми кажеш, дали имаш време за приватен живот? Дали имаш време да се одмараш? И како тоа го правиш? Ja sam jako umorna. Umorna sam, hronično sam umorna. I hronično neispavana. Neispavana i problem je, ja imam jedan problem, a to je da ja ne spavam više od 4-5 sati dnevno. Mislim, u 24 sata ja ne spavam više od 4-5 sati i kada nemam nikakve obaveze. I tako sam ceo život. I kad sam mala bila i sve do sada, ja ne spavam više od 4-5 sati. Tako da, kad mi oduzmeš i tih 4-5 sati, dolazim do toga da sam jedna jako umorna žena. Sa druge strane, da ne volim ovaj posao i da ga ne radim strastveno, verovatno bi usporila tempo. Jer ja sad stvarno i ne moram. Mislim, stvarno ne moram. Ама ти си жена, адреналинот ти е публиката и сцената и ти ако не си на сцена, не си жива. Upravo to. Mislim da je ono što mene pokreće scena i taj adrenalin. Kada to izgubim, mislim da će i moj život biti gotov. Zlo i naopako, nemoj tako da pravimo. Pa mislim, onda treba to što duže da radim. Apsolutno, ja ti posakувам što уште 250 години да не забавуваш и да твојата мисија... Pa ja sam radila da će plastična hirurgija napredovati, tako da ja dobro izgledam i za 250 da ugradimo neki šraf ovdje. Tako je i da
Da isisamo sve što se za tih 250 godina nataloži. Da. I ja hoću, ja hoću, ja moram, ja želim. Apsolutno. До следната средба, која што ќе ни дојдеш пак во гости. Ja se nadam sledeći put pred neki veliki koncert. Апсолутно сме заслужиле во Скопје да ни подариш заедно со твојот тим еден спектакуларен концерт, на пример во Борис Трајковски, зашто да не? Ja bih voljela da ti budeš moj gost. О, па фала ти, бебе, ќе снимиме и дует. To bi bilo super. Evo, Sakaš? ja te pozivam javno, pa ti izvoli slaži publiku. Зашто бе да лажеме, па еве се договоривме, готово. БМЈ Груп Медија ќе снима спот, а јас до тогаш оставljam te. Dobro. S kraja neka je zadnji put, ќе dojdem da te poljubam. Aha, dobro. Ja se izvinjavam publici, ja sam se spremila za nastup, malo sam gola. Izvinite ako okrenut ću vam guzu. Hvala što si me pozvala. I što ni ja napravi ta čest. A јас ќе кажам оставljam te. Zadnji put. Zadnji put, s kraja da je zadnji put. За крај ќе го видиме последниот спот, последната песма, па да, сингл, кој што го најавува новиот албум, кој што ќе се појави многу брзо во издание на Гранд продукција, бла бла бла, да, како и моите колеги што многу сакаат да прават момент на таа тема. Ве оставам и вас, почитувани драги мои гледачи на Еден ТВ. Бидете следната сабота на исто место, во исто време, со Вечер со Тијана, а до тогаш не го менувајте каналот на вистинското сте место. Бидете со нас. Auf Wiedersehen! Budim se sama, oči nikog ne traže. I šta je taj odsjaj u mom pogledu? Na stolu pored muški sat ko da mi kaže da izgleda da neko još pored mene živi tu. I 2-3 kapi krvi posle lijanja, tužan miris što po sobama se širi. Otkad to duhovi mi dolaze po danu, ma gde je taj muškarac što pored mene ovde živi? I zovem 92 i neka traže, neka nađu ga, nek kaže gde je ljubav nestala, nek puste sirene, nek uzbuna krene, a kad ga stignu nek mu kažu stoj, nek bar na silu prizna da je moj čovek bez glasa, bez duše, bez lica, moj najteži porok, moj tihi ubica. Moj jedini svedok, saučesnik, moja porota. Takvi kao on nikad s Bogom ne kažu za svoje greške, on uvek druge krivi. Sa njim je svaki novi rastanak bez suza. Ma gde je taj muškarac što sa mnom živi, a ne živi?